Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün yanvarının 1 çarşamba günü biz sizlerge Ukrainada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmege azarmız. Tunivundan basta işgalciler Birleşken Kuvvetlerinin mevzilerine karşı 5 kere ateş açtı. 2 kere Zaytsevo ve Avdiivka rayonlarında granata atqıç, hafif silahlar ve BMP silahları kullanıldı. Bundan gayrı Novolugansk ve Krimski imayecileri ateş astında kaldı. Yanı yılga 5 dakika kalganda boyvikler Zaytsevo tarafında silah kullandı. З метою збереження життя та здоров'я наші воїни Сақ қалмақ үшін әскерлеріміз бір қач керепияде силалар қоланып, işgalcilerini тынчылықты бозмамаға мecbur etті. Çok şükür düşman açığa ateş neticesinde Ukrayna emicileri arasında ilak olğanlar yok. Bugün yanvarının 1'inde Ukrayna yanı tranzit anlaşmasına göre Avrupa Birliği'ne Rusya gazının ilk kubometrelerini nakil etti. Bu haqda Ukrayna gaz taşı sisteması operatörünün matbuat hizmeti haber etti. Naftogaz Ukrayna Milli Aksiyalı şirket ve Rusya Gazprom şirketi bazar ertesi günü dekabrinin 30'unda akşam geç olğanda Ukrayna gaz taşı sistemasının kullanımının gaz tranziti için mukavele imzaladı. Mukavele 5 yılga imzalanıldı ve aynı şartlarla da 10 yılga uzatılabilir. Ukrayna gaz taşı sisteması birinci yıl içinde en azından 65 milyar kubometre ozondan geçirecek ve gelecek 4 yıl devamında 40 milyar kubometre. Aslında gaz kalemi da ziyade olabilir. E-bala sistemасы diyu devlet hizmetleri portalı ve bütün memleket boyunca buk kuruculuk. Hükümet Ukrayna için 2020 senesi baş planını tasdikladı. Baş nazir Oleksiy Goncharuk'nun aytkanına göre bugünden başlap endi e-bala yanı doğanlar için devlet hizmetler servisi çalışa başlayacak. Yakın vakitte diyu platforması çalışa başlayacak. Onun yardımıyla smartfonlarda resmi vesikalarını tutmak mümkün olacak. Bunun beraber bu sene da 100 bala bahçesi, mektep ve stadion ve 25 acele yardım merkezleri açılacak. Ukraynalıların yarısı yılının en mühim vakası olarak Kreml siyasi mobüslerinin ve harbi esir dinleyicilerinin azat edilmesini adlandırdı. Yılın sonuna Ukrayna ve Ordelo arasında da bir denişuf olup geçti. Şartlar hakkında 3 taraflı kontakt grupası da gelişti. Esirlikten son yaşayış ve hala da Kreml hapishanelerinde kalganlar hakkında nefbet tekilefhamızda. Onlarını bütün memleket karşılaydı. Rusiya hapishanelerinden evlerine 35 siyasi mabus kayıttı. Onların arasında 2018 senesi noyabrın 25'inde Rusya Kerich boğazında zapt etken 24 harbi esir denizci ve 11 siyasi mabus. Bu vakıya Cenk'nin 5 yılı içinde Ukrayna için en çok beklenilgen oldu. Menimce balalarımızın kaytması pek kuvançlı bir vakıya ve böyle kuvanç duygusunu birimiz hissetmek gerekmez. Keliniz bunu yapkan herkesine alkışlayıq. Evlerini Oleg Sentsov, Alexander Kolchenko, Vladimir Baluch, Roman Sushchenko, Nikolay Karpyuk, Stanislav Klych, Pavel Grib, Evgeniy Panov, Artur Panov, Alexey Sizanovich kayıttı. Rusya uydurulgan kabatlardan birine türlü maddeler berildi. Umumi olarak 120 yıl hapis cezası. Da biri Kırım Tatar Edem Bekirov hükümünü da beklemekteydi. Честно говоря, я сейчас не усведомлю. Gerçekten aytsam Ukraynada olğanıma hala da inanmayım. Ama sizin energetikanızını duyam. Mına bu özümnün tuvğan. Aylarca reabilitatsiyalar, kıyın operatsiyalar, yüzlerce interview. Azat etilgen Ukraynalılar diğer Kreml siyasi mabuslerin azat etilmesi malumat kampanyasına birden koşuldular. Vladimir Baluch ve Nikolay Karpyuk Ukrayna Yukarı Radası İnsan Hakları Vekaletlisinin ofisinde çalışıp başladı.
Авропа парламентінде Сахаров мукафаты берілгенде кинорежиссер Олег Сенцов Русияның қанунсыз әрекетлеріне бүтін дүниенің диққатыны желп ете. Я воспринимаю эту премию. Бұны шахси мукафаты кабыдегіл. Эпысы Украина сияси мәбуслері қайд етілген мукафат кабысаям. Эрсефер сізден бірісі Путинен дост олмаға естегенде, Украинада 13 бин элек олғанларны, аляда апысханелерде қалғанларны, апыске алынған қырым татарларны қатырлаңыз. Мемлекет тышында реабилитацияда олғанда біле олар тежеуізжі аляда қанунсыз суретте тұтмаға девам еткенлер аққында қатырлатмаға ұнытмайлар. Основная из всех задач была нам показать. Олардың эсас мақсады бүтін дүнияға Русия империясы насыл олғанына көстермектір. Бұ тежеуізжі әрекетлерінің ақибетлеріні, вене үшін Кремль апысханелерінде аляда пек чоқ бізім балаларымыз олғанына. Ақ ұқық құрыжылардың малюматына көре сияси себеплерден Қырымда 87 Украин азақлықтан марум етілген. Оларының чоқысы Қырым татарлар. Да 6 Қырым сакені кетмемезлік сенеті астындалар. Да уч Қырым татар кефалетке берілген. До цього додаються ще інші люди, які потрапили до... Бу жетвелге Донбастаки чатышма ве дегер себеплерден Русия писханелеріне алынған адамлар да қошыла. Олар жетвелде де бар. Бу юзден зияде кеші. Сөзді Қырым ве Русия писханелерінде тұтылғанлар ақында дегіл. Русияның тарафдары олған байвеклер өз-өзіні илан еткен жұмхуриетлерінің бөлгелерінде юзден зияде Украин есірлікте тұта. Аман-аман 5 ел девамында Макеев жезаханесінде бірінші танк бригадасының команданы Богдан Пантюшенко тұтыла. Есірлікте Донецк-Ава-Лиманы районында операция вақтында алынды. Бұйын бері-бер да Сергей Глондарь ве Александр Кореньков. Дебальцевадан шыққанда запыт етілген Украина мақсыз вазифелі муфрезе хадимлері. Ми вже наскільки зневірились. Умюдымызны енді жойдық, ама умюд әр вақыт бар белкеде байрам софра башында топлашырық епіміз. Сонки айлар içinde тек Қырымда Русия Федеративлекесізлік қызметі жасуслық ве экстремизм себебінден ең азындан 5 кішіні яқалады. Олардың арасында бір қадын. Ақ ұқық қорыжыларының айтқанына көре бөле етіп Русия өз деңіші фондыны толдыра. Чөнки Кремль үшін украинлер ве Қырым татарлар сияси базарлықның мевзусыдыр. Ольга Волнец, Анна Романовская, Имран Усейнов, UATV. Спутник пропаганды еткен Руси малюмат агентлігі Эстонияда ішіні тоқтата ярандан башлап, бұтын марирет чалыш майжақ боқта агентлікнің сайтында хабер етілі. Эстония спутник агентлігі Русия бүгін девлет халқара малюмат агентлігіне кіре. Баш мудир Дмитрий Киселев Авропа бірлігінің санкциялары алтындадыр. Тамам бұ Эстониядаки спутникнің тәркібіндікі хабер шіркетінің қапатылмасының себебі олды. Спутникнің хадимлері білдіргеніне көре ештен шыққан сон оларға қаршы жинайет давасы ачыла біле. Эстония башлықларының әрекетлеріне қанунсызлық ве тоталитаризм костыровы деделер. Үрметлі серджелер бұды қықыға бұсын ке хаберіміз дады чо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз ұзынызге мұқайт олыңыз, сағлықнен қалыңыз, ярынға қадар, иншаллах, көрішкенде.